Sanibonani bafundi bogwalo lokuqala, siyalamukela kusifundo sethu sanamuhla esesindebele. Namhlanje ke sikhangela eziphindwayo. Eziphindwayo prosperity, it's a revision. Sifundi ke sikhangele sesike sakwenza ke esifundweni sethu sesindebele. Right, prosperity. Asinike uphel umzuzwana nje owodwa sihle siqaliseni kanye kanye sonkeni sesindawonye. Phel siyakwamukela phel kwisifundo sethu sesindebele bese sikulindile bese siqala ukubhala esifuna ukuthi sikubhale namhlanje kuphela ngisho. Isifundo sethu namhlanje ngisesindebele sitheke sikhangela eziphindwayo lesachasisela uprosperity ukuthi eziphindwayo siyaba sikhuluma ke nge-revision sifuthi ke sikhangele okunye esesike sakwenza njalo singahlangana lakho ngeviki elandelayo sesibhala umhloliso wethu wesindebele. Iziqa ngiyathemba lokhu lizibala sesizazi iziqa phel selizazi iziqa lo prosperity liyahlekelela khona lapho ngicela libone ukuthi liyaziphinda liziphinde. Ngike ngathumeza imessage izolo ngathi ngifuna libuye le ngwalo zenu zesindebele lilazo efonini ngiyathemba lilazo khona lapho nxa isikhathi sizavuma sizathi ke sikhangele ke ugwalo lwethu lwesindebele. Ugwalo lwethu kuthiwa sokuthe dlwe nxa kuthiwa sokuthe dlwe kutsho ukuthi sokukhanya angisho phela singathi sokuthe dlwe keba kusekuseni sokungathi sokukhanya angisho sokuthe dlwe. All right. We're not going to waste any time. Asithatheni izingwalo zethu prosperity lapho khona kungathi komnyama sebevaleni ngamakhetheni anisakuboni kuhle ke khona lapho. Right, ngizakunika ke lezi iziqa ezinye engizichileyo lapha ngoba iziqa lezi vele usulazo egwalweni lwakho. So lo number 1 low pearl prosperity, this is number 1. Nanzani iziqa lapha kuthiwe babe dash bobu wena kumele uzibhale zonke ubusubhala lesi esingekhoyo la as if it's missing numbers, isn't it? There's something that is missing there. Ngifuna ubhale ke isiqa khona pha nanzani sokuqala kuloba ve dash bobu kodwa nxa ubhala ubona ukuthi uyafaka umuntu ungabhala umunwe ubhale ube ufaka umuntu ubhale lesi esingehlulileyo mina lapho uthi ngisibhale ufake umunwe ubhale ubo ufake umunwe unumber 1 ke simbhaleni ke masinyane ke khona pha asigcwaliseni ke khona pha asibhaleni ke ngokuphangisa. Ukhumbule ukuthi umzali kumele ukuthi athinte umzila ophezulu. It is a tall letter, B is a tall letter, so lanxa kungu-B omncane kumele ukuthi athinte umzila phezulu khona pha. Isipikathi esingekhoyo khona phana nguphi umzali lomntwana ongekhoyo khona pha. Prosperity ukutheni kathi khona la ubuza mina ngapha prosperity ukhanyiswe le challenge ye-network khona lapho prosperity. Right, unjele nxa usuqedile phela nxa usuqedile lezi iziqa asenzeni masinyane ngoba zinengi silokho ngu-10 okumele ukuthi sikubhale. Sikhumba ukuthi sithenge eziphindwayo lezi umhloliso nje omncane asomhloliso omkhulu kodwa umhloliso nje omncane kwenzela ukuthi sizilungiselele next week nxa sesihlangana lawo umsebenzi wethu umhloliso ku-Google Classroom sibekwazi ukuthi kumele ukuthi siyenze kanjani. Nanziyana ngiziqa nxa usuqedile phakamisa isandla phela usuqedile. Right, prosperity usuqedile yini na ulokhu uhlikihla amehlo khona lapho usuqedile prosperity sesisiya ku-number 2 phela yeqa umzila siye ku-number 2. Ku-number 2 nampa abantwana kwesinye isikhathi singahlangana labantwana bemile labo bebodwa benjalo nampana abantwana a dash o u asigcwaliseni khona phana ke ngomntwana mhlawumbe ulahlekile ke lumntwana aselaye asigcwaliseni ke khona pha number 2 wethu asigcwaliseni ngomntwana olahlekileyo ke khona phana ongekhoyo.
Nxa sibhala-ke sibona ukuthi siyafaka iminwe, ngiyabona uPearl uyabhala sibili uyafaka iminwe-ke khonapha kwenze ukuthi singaminyanisi umsebenzi wethu. Asisebenziseni iminwe so that we space our work. Right, ngama-letters angu-5 ngabantwana abahlanu nje kuphela labana kumelanga sitshonele. Sesibhalile Pearl. Ufake uphi umntwana laphana? Kunjela ibizo lakhe. Nguphi umntwana ombhalileyo laphana Pearl? Nguphi umntwana ombhalileyo lapha? Ngubani? Ye, ngu-E. Ndebele sithi ngu-E. A, E, I, O, U. Angisho. Number 3. Kulo mntwana futhi olahlekileyo laye laphana kakho umntwana. Kasimbhaleni masinyane, you keep a line, seqena umzila, sithi number 3. Sigcwaliseni-ke lapha ngomntwana. Kulo mntwana lapha olahlekileyo uyadingwa ngabazali bakhe Pearl. Asimbhaleni kumntwana wakhona sibe kwazi ukuthi kade nguphi umntwana lo olahlekileyo. Silo A. Nangena umntwana kasilaye kodwa silomunye u-E, silomntwana u-O, silomntwana u. Nguphi kade umntwana esingelaye lapha? Phakamiseka isandla sakho nxa kuthiwa usuqedile. Right, siyabonga Prosperity. Inombolo yethu-ke eyesithathu, unumber 3. Asambeni kunombolo yethu yesine, unumber 4. Khathesi sokulabantu abadala. Sokulabadala, laba abadala sebelahlekile lapha labantwana. Fafefi, nangena umzali-ke lomntwana kasilabo lapha, sibe lo-Fu. Gcwalisa-ke khonaphana, thatha iziqa zonke leziyana number 4, uzibhale uqalise ngo-Fa. Sibone ukuthatha umntwana ongekhoyo laphana nguphi. Nguphi umntwana olahlekileyo? Sibhale masinya, sifuna ukuthi sibe nje le-5 minutes or so ukuthi siyenelise ukuthi sibale. U-F wethu kathinti umzila, ungathi libale lide kodwa hatshi lingathinti umzila, kusale nje kancane lingathintanga umzila. U-F angathinti umzila, it's not a capital letter but it's a small f, ngakho kathinti umzila. Fafefi, nguphi umzali lomntwana laphana okulomzila obomvu? Prosperity usuqedile, siyabonga Pearl, usuqedile. Right, asihambeni-ke kunombolo yethu yesihlanu. Nansi inombolo yethu yesihlanu, nguma. Ma dash mi momu. Nguphi kathi umzali lomntwana abangekhoyo laphana? Kasigcwaliseni-ke masinyane. Ma dash mi momu. Kulahleke bani kanti laphana? Nguphi umzali lomntwana abalahlekileyo? Nxa ubhala sibhale sifake umunwe njalo, umsebenzi wethu ube muhle. Asibhaleni-ke masinyane, kasibhaleni sigcwalise-ke ngomzali lomntwana-ke lapha abalahlekileyo. Sesiqedile Pearl? Yes, yabo Pearl seqedile. Prosperity kasiqedise-ke. Nguphi umntwana laphana Prosperity ombhalileyo? Ubhale uphi umntwana? Uphe ma, wabhala uphi umntwana? Ye, ume nguye kade lahlekile laphana, nguye singalayo. Mame, mimo, mu, angitsho. Okwakhathesi-ke ngizakunika amabala, ngizafuna ukuthi wena uziqedisele amabala lawa enyaba nginjani ngikuphe wona. Kuzakuba-ke kulomfanekiso-ke, lapho kulomfanekiso yoza kutshela-ke ukuthi kathi ibala lakho kumele uligcwalise uthini. Nantiyani ibala laphana Pearl, lo mfanekiso nankuyana eceleni laphana. Kanti kumele sithini? Ngubani lo Pearl?
Inkazana. Ngubani? Inkazana. Inkazana. Kodwa khangela ibala ukuthi khangela ibala la. Phel. Kuthiwani la Umama. Ye, kumele uthi ubani? Umama. Gcwalisa ke wena ibala leliya. Umbhalele ibala leliyana, ugcwalise, ungadwebi. Kodwa wena gcwalisa nje kuphela ibala nxa yesikhathi, ungatshoni udweba, gcwalisa kuphela laphana. Gcwalisa ke laphana ibala, kumele lithini? Ma. Uzibhalele ibala ke leliyana sibona. Useliqedile prosperity. Phela usulibhalile wathi umama. Usuqedile phela? Yebo phela uphangisile. Nanto engxenye lokhu ungaqedi ukulibhala. Nxa usuqedile ke siyabonga ngitsho. Right, prosperity usuqedile wena? Sifunda isikhangela ibala elilandelayo. Usuqedile prosperity? Yes. Yebo mbalisi. Right. Nankuyana-ke omunye umfanekiso. Sesikunamba bani phela? Sandilahlekile. Sesikunamba bani phela? 7. No, unumber 7 lo. Right. Asibhaleni ke. Lo unumber 6 phela. Unumber bani phela? 7. Sandilahlekile phela. Amaphepha ami semaningi kakhulu. Hayi uqinisile phela unumber 7. Number 7 phela. Asibhaleni 7. Inombolo yesikhombisa 7. Nankuyana ke umfanekiso ke lapha. Ibala nantiyana sesiliphiwe kodwa kaliphelelanga. Ngakho kumele ukuthi ulandele ibala, uqale ukhangele ibala, ukhangele lo mfanekiso. Kuthiwani ke laphana phela? Mbalela laphana ngizwe. Ubaba. Ye, gcwalisa ke khonaphana. Ubaba. Uhleka nobani kanti phela ngubani yena lohleka layo? Lami ngizangena phakathi kwekhompyutha khonapho ngizobona ukuthi kade ngubani yena lokuhlekisa njalo. Ubaba. Suqedile prosperity? Yes. Right, that is your number 7. So number 7, ngithe ungazikhathazi ngokudweba umfanekiso, uzenza njalo kwezinye izifundo kodwa kwanamhlanje nje asikhangeleni amabala nje kuphela. Ubaba sesiqedile phela ngendlela ohleka ngayo, uthi usuqedile. Nankuyana komunye umfanekiso. Umfanekiso ngowani phela? Ukhangele lebala, ibala lelo likuza elikutshelayo ukuthi kathi umfanekiso ngowani. Kuqala kuthweni khonaphana prosperity, akusibalele lapha sibone pro, khangela ngapha kimi. Lithini leli? Nangena umntwana lapha, uthini lo mntwana? Bo. Khangela umntwana, nangena umntwana. Lo mntwana uthini? I. Ini prosperity? Ngumame, mimo, mungu, bani lo? Mo. Ye, qedisa ke kathi kuyini ke khona kya? Imo. Imoto. Imota, ayikhona imoto, hatsha so moto, imota. Imota. Phela ulitholile ibala leliyana? Ubhalile phela? Akunjengisa ibala khona ibhalileyo kunumber 7. Ngicela ubone ibala lakho elithi imota. Ngicela ukulibona. Unjengise mbona. Athi ubhaleni phela? Number 8.
Ngitshengisa leli bala elithi imota, ngifuna ukubona lapho ubhale khona ukuthi imota. Kumele ubhale uta, tate, tito, tu, imota, uta unjani. Sezibuya zizodwa-ke iziqa zena lezi, kumele ukuthi sibe zazi ngathi ta, kumele ube kwazi ukuthi uta ubhalwa njani. Imota. Phela indlelalohlekelela ngayo ubhala umsebenzi wami. Imota. Usuliqedile phela? Ngitshengisa ngemboni. Akungitshengise mbona ukuthi kwenzakalani khona lapha endlini. Ngicela ukubona ukuthi kwenzakalani endlini khona lapha. Imota. Ulisondeze sibile eduzane phela, ubamba ibhuku lakho ulisondeze. Ngifuna ukubona uta. Right, uta uqondile sibili imota. Yeah, hawu utshayile. Right, number 9. Number 9. So kuyi-sentence. It's now a sentence. Kodwa isentence yethu iyenziwa ngeziqa zenizana kade sivele isihloko sizibala a e i o u ba be bi bo bu ma me mi mo mu. Angitsho siqalisa-ke laphana. Umntwana nxa imile eyedwa laphana la siyambala eyedwa injalo. Sithini la? Phela ngicela uqhubeke nasengiqalile ngomntwana sengithe lo ngubani? Nangena umzali lo mntwana ngubani? Phangisa phela. Ukhumbule babe bibo bu lo ngubani kanti? Ubiye ivi. Sesithini ivi. Zaze zizo zu lo ngubani? Ivi. Ibizo. Angitsho. Abazali bokuqina uzaze zizo zu nangu zo. Ibizo. Khumbula ukuthi nxa ubala singehlukanisi, angitsho sikubale ndawonye, umzali lo mntwana bandawonye, ivi kuhamba ndawonye kunje, ibizo. La leli lo lu nangena la mame mi momu nangena mi, ibizo lami ngu dash. Ngicela uqedise-ke khona pha, ibizo lami ngu dash. Ibizo lakho kathi ungubani, ubhalela khona phansi. Ulandela iziqa nxa ubala, ibizo lami ngu dash, ubhaleke khona phana ugcwalise. Ibizo lami ngu dash. Asibhaleni-ke unumber 9, isitshiyagalolunye, inombolo yesitshiyagalolunye, number 9. Ibizo lami ngu dash. Uphamsana zakho nxa usuqedile sesisalelwe imizuzu emithathu, only 3 minutes left. All right, ngakho kasibhaleni-ke laphana sokusele isentence umutsho nje owodwa zwi. Ibizo lami ngu, ubhala ibizo kuphela ungabhali isibongo. Awubuzwanga isibongo, kumele ubone ukuthi uyalandela kuthiwe ibizo lami ngu dash, ngakho ubhala ibizo nje kuphela. Nxa usuqedile kube le full stop, kube le chatha. Uzwile phela? Your sentence must have a full stop. Ichatha nje. Ichatha lami kubuza libona laphana lincuncu. Nantiyani ichatha. Ichatha lami kuthiwa is a full stop.
kutshengisa ukuthi usuqedile ukubhala ke umutsho or you're finished writing your sentence. Right, then number 10, inombolo yethu yokugcina eyechumi, that is number 10. Nxa sibala sonke isikhathi nxa sibala isiNdebele silandele ini? Iziqa. Lanxa ungaze uphiwe ibala ongazake ulibone ulandelani? Iziqa. Nangiyano isibongo sami ngesako dash. Asibhaleni ke khona pha. Isibongo sami ngesako dash. Kanti isibongo sakho ngesako bani? Ulikophe khona phana lawe iziqa zakho ungazisebenzisa ukuthi uzibhalele ibala leliya. Isibongo sami. Ulandele iziqa phela. Ubhale khonapho uziqambe iziqa. Umama kumele uzwe khonapho nxa ubhala. Uqambe iziqa zena lezo. Isibongo sami. Isibongo sami ngesako. Unjele nxa usufuna ngitshedise mbijana lapha nxa usufuna ngitshedise mbijana. Isibongo sami isibongo sami ngesako. Qediseni ke khona phana isibongo sami ngesako. Isibongo sami ngesako. Usibhale ke isibongo sakhe khonapho ukhumbuke ukuthi uqalise ke ngebala elikhulu ngecapital letter and upele isibongo sakho ngokuqondileyo. Isibongo sami ngesako dash. Nxa isentence yakho inde uyabuyela ke laphana phela olandelayo kodwa kawusayeqi umzila. Angitsho uyabe ungasayeqi umzila ngoba silokhu sibhala into inye. Asenzani ke masinyane ke bafundi siqedeni. Isibongo sami ngesako dash. Ungayeqi umzila ke phela ngiyakubona ungayeqi umzila. Kodwa uqalisele khatshana phela bekumele uqalise lapho kulesandla sakho khona. Uzasala usulungisa ke usuwedwa ke khona lapho. Qedisa ke isibongo sami ngesako dash. Nxa usuqedile ke uzathi uyeqe ke umzila ubhale ke ipattern utshengise ke ukuthi usuqedile umsebenzi. Isifundo sethu bafundi bogwalo lokuqala esesiNdebele siphelela la. Sizathi sibonane njalo ngeviki ezayo. Sizabonana ngoMvulo ekuseni ngehola lika 9:30. Umsebenzi nxa usuqedile siyenze njengalokho esikwenzileyo kuseni. Sihle siwuthumele kathesi ku-inbox. Angitsho lami ngizathi ke ngikuphendule njalo ku-inbox yakho ngikuqhubeleke umsebenzi wakho. Lisale kuhle bafundi abahle. Siqhubeke sibala iziqa. Futhi ngikutshele ipage okumele usale uyibala eyesiNdebele. Sathi sihlangana ke ngeviki ezayo. Prosperity. Ngicela uvule ku-page 14. Igwalo ulalo efonini yakho khona lapho leli ngikutshengise lona sokuthe dlweyile ugwalo ulalo lawo efonini yakho. Angitsho uzavula ku-page 14 prosperity. Impikitsha singayikhangela phela lawe phela page 14 sibale lo page 16 and page 18 kuleziqa khona phana bazali. Page 14, page 16 and page 18. Sizabonana ke ngeviki ezayo bafundi. Libe lempela viki enhle kakhulu. Ngizwe kuthiwa ngesonto yi-Valentine's. Pearl chocolates. Prosperity chocolates for Valentine's. Bye-bye. Bye. 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 Nisale kuhle.